pravimo pare sa P-coinom. Stranica je znači P-miner, koji se inače može staviti, instalirati, bolje rečeno, na telefon i na računar. U ovom slučaju kod mene na telefonu. Ovdje gore vidimo 616 P-coina da imamo. Pretvorit ćemo ih u dolare tako da bismo vidjeli vrijednost njihovu u dolarima. Sad se nalazimo znači na CryptoBubbles, što gore vidimo u donjem dijelu lijevom ćošku OKX, znači mjenjačnicu koju ja koristim za transakcije, bolje rečeno za kupovinu i prodaju. Nama je interesantan znači Evo gore ćemo ga vidjeti u gornjem ćošku. Evo ovdje znači trenutno 1 P je $2.070. Znači ja imam 616 imam P-coina i njegova vrijednost bi sad trenutno bila znači $1.275. Sve zahvaljujući znači majnovanju preko telefona. Ovdje znači samo da izađem ja iz ovog, tako. Znači ovo nam je prikaz CryptoBubbles. Trenutno znači cijena da li raste, da li pada, olakšava nam znači sam uvid, recimo, kako tržište radi. Evo znači u toku dana market cap 13 miliona, kako već. Uglavnom je 11. po rangu. Ima trenutno, evo ovdje prikazuju 5 na trade gdje piše, znači mjenjačnice koje ga koriste za, može se kupiti, može se prodati na tim mjenjačnicama. Znači vam linkovi su, bolje rečeno, znači na globalnom nivou, bukvalno i ovi sve mjenjačnice koje radi, povlači znači s ove linkovi gdje piše links, vrši znači korekciju ili provjeru cijena rasta, znači odatle crpe informacije. Ovdje možemo ovako možemo ih poredati da vidimo znači komplet sve šta se nalazi na tržištu, koji su poredili, znači koliko je njihova vrijednost, market cap, tržište koliko da li 24 sata volumen, znači koliko se u toku dana trgovalo. Ovdje vidimo zeleno nam predstavlja znači po satu, znači imamo dan, sedmica, mjesec, godina i ovdje ovako možemo vidjeti mjenjačnice na kojima se sve nalaze određeni coini koji nas interesuju. U ovom slučaju mene interesuje P-coin, tako da ću se trenutno držati njega. I ono što je najbitnije, što se kaže, te neke određene korekcije da mogu znači vršiti da li prodaju, da li kupovinu. Sad trenutno nalazi se u donjem nivou. Evo ovako što vidimo je najveća dnevna cijena je bila $2.75, najniža je 1,9 bila, $1.90. Trenutno u padu je. Tržište znači tako otprilike možemo gledati. Znači miner ću vam pokazati isto tako. Otvaramo Pi aplikaciju. To je to. Znači 616. Ovdje dolaze se ljudi koji znači već kao dokaz trgovine te neke, kako se zove, ovo su već, recimo ovaj laptop kupio za to. Ja ću vam što se kaže za registraciju i remont auta.
Ono što nas interesuje, znači otvaramo s lijeve strane i ovdje nam se sve nalazi poveznice. Šta je interesantno da bismo investirali u neki coin, to jest potrebno je ovaj white papir, bijeli papir. I dok on sada otvori na internetu i ovdje nam znači prikazuje šta se dešava od vremena osnivanja, šta su planirali za koju godinu. Evo ovo recimo, originalno je lansiran 2019. To jest pušten je u opticaj, ajde recimo da se upozna narod do decembra 2021. I ovdje znači prikazuju nam opis njihovog same, znači to je znači prije samo šta su planirali da uradi. I pojašnjenja neka, što se kaže. Izaćemo mi odatle, uglavnom opet otvaramo. Znači otvaramo Pi aplikacije, otvaramo profil. I ovo je moja trenutno, znači, direktno moja stranica. Na ovoj stranici, znači, otvaramo, ukucamo osobu kojom, kako se zove, koja rudari i upisujemo, znači, find pionir username i tražimo search. Kad dođemo, možemo poslati pozivnicu, što se kaže, da ga uključimo u naš sistem ili krug od povjerenja koji nam štiti recimo račun od pronevjere, od krađe i tako dalje. Sad ćemo otvoriti Mainnet, to je ova druga stanja, znači ovo pregled mog Mainnet Pay stanja. Znači neverificirano stanje je naranđasto, ovo transferable 0,2 pi. Ne može se ovdje vidjeti zato što je prenosivo stanje na Mainnet, to jest tek izrudareni coini. Ovo je tamno ljubičasto, recimo migrirano na Mainnet, to jest vidljivo je u novčaniku. To znači, ja sam pripremio 406 pi da, kako se zove, unovčim, aj recimo tako. Sad trenutno je 209 mi je neverifikovano. Ta verifikacija zasniva se na osnovu prijatelja koji toku dana majnuju i koliko mi je jak, recimo, kolekcija samih ljudi od povjerenja, aj recimo tako. Ovdje ja trenutno imam, neću otvarati, zato će se vidjeti mene i prezimena osoba koja majnuju, pa samim tim tako ovdje 100% u slučaju da uključite, što se kaže, P-Miner. Ovdje će vam pokazati se nula, dok određenu grupaciju ljudi ne verifikujete preko koji aj recimo da ubacite u sam sistem osoba od povjerenja koji će vam pomoći da zaštitite svoja sredstva od bilo kakve malverzacije, krađe ili tako dalje. Znači, kome je zaštićen 100%. Imamo ovdje znači, jednu osobu koja majnuje, dvije trenutno, tu može se nalaziti više. Moj trenutno, znači ova zelena tačka koji na dnevnoj bazi se klikne. Recimo, ovdje nam je prikazano stanje, znači moj mining rate, znači od 0,01 pi coin ja majnujem u toku sata. Znači ovdje je booster, to je povećaj. Ovdje povećavanje lockup je 97,13%. Security na osnovu osiguranja je 100%, znači imam najmanje 5 sigurnih konekcija, 5 osoba od povjerenja, što ja kažem, su konektovani, tako da mi je, znači, 100% zaštićen. Lockup reward, znači 97,13%. Ovo što imam 406 raspoloživih,
povećat će se za 97,13% prilikom recimo povlačenja, taj period koji bude stajalo moj coin bez podizanja, mogućnost podizanja. Evo ovdje recimo neke određene nagrade, 1,25 trenutno je, zato što sam pionir, puta 0,25 bonusa, tako da bi moglo rast, što se kaže, to uključiva, ako se određene grupacije ljudi uključi. Što se kaže, zadovoljan sam ja i s ovim, evo zbog čega, što sam malo prije rekao, 406 P-coina. Otićemo ponovo na Bubble. Čisto samo da vidite, idemo na P, ukucamo ovdje 406 coina. $850 je meni na raspolaganju, znači $850, ja mislim negdje oko 1600 maraka ja sam zaradio. Znači, sa ovim određenim, sad ja kažem, P stanjem, ono što se kaže, ako ste zainteresovani, vrlo rado ću vam pomoći po pitanju same, znači, korištenja. Što je korištenja ove aplikacije, što je najbitnije, ne koristi vam memoriju, ne koristi vam ništa od telefona, što se kaže da zauzima, da šteka telefon, da ovo, da ono, da biste mogli posudati, ništa od toga ne radi. Evo ga, jednostavno napominju za neki QIC, Mainnet deadline of grace period have been extended, dobro, do 14. marta. Znači, za određene pionire, zato što vlada nepovjerenje između ljudi da bi svoje lične podatke podijelili na ovoj stranici. Što se kaže, a jednostavno to daje to jest majnovanju, potvrdu da ste vi živa osoba i da ste, što se kaže, spremni određeno svoje vrijeme posvetiti, što se kaže, majnovanju. Svi vi koji ste zainteresovani za majnovanje ili ovakav vid zarade, što sam malo prije prikazao, možete se priključiti mome timu, poveznicu ću postaviti ispod, kako se zove, što se kaže, u opisu videa. Svi koji se priključe preko moga, što se kaže, preko moje pozivnice, hvala vam. I tu sam vam na raspolaganju 0,24 sata da vam pomognem da bi što lakše snašli se u svemu ovome. Hvala svima i svako dobro. Pravimo pare sa P-coinom.